Arukugambaho n'abanyamakuru Bishop wa Muhabura Diocese yayoreka okwerarikira abw'ebikorwa by'obwisi ebirebekire ebyo kujuwanzya eby'obutegeki na n'ebyamadini. Nagira ngo abamwe nabatwarwa munonga benda n'okutorana abebembezi okurugerwa dini eyibarumo arukushobora ngu omuntu nayikirizibwa okutorana omwebembezi okuruga mu dini yona. Abantu bakaba batora umuntu ko atanze amashiringi menshi kandi rimwe na rimwe abo batanze amashiringi menshi bakaba batagaruka kugira ico batumarira kandi nubwo bagaruka bakaba batakora nk'uko abandi bakora. Mbasaba abanyakisoro kugira ngo dutora abayobozi twe gutora amashiringi. Godfrey Mbitse nashobora ngu ebyobutegeki temuzano gwenziro nko kubenji batwire nibagamba nashobora ngu ebyobutegeki nibirungi abo kubana abantu barukwiha bebembezi babo. Abantu bakunda kuvuga ngo politics is a data game, but to me politics is not a data game. We are the ones who make it a data game. Abantu bavuga ngo ibya politics ni ikintu gifite umwanda kibi, ariko politics bene data ni ikintu ciza ko nimwe tubonera abategetsi. Mbitse yashobora ngo akaruruke kibine cya NRM akatirwe nshuminche itira mabega ahabeire ebikorwa ebyakatabanguko yashaba ababire besi imbere n'abantu babutosha okwatansiza hamwe mu kusherura karuru okwehara ururimi rwo kujumirana n'abatahi babo omukasherura. Nagiye numva abenshi bagizemo kurwana, abandi baratukana, abandi barangana, none mbasaba kugira ngo politics tuzazigendemo neza na cyane bashaka amajwi, bashaka ubuyobozi. Mbasaba kugira ngo buri muntu aje yivugaho, utavuga kuri mugenzi wawe. Bwanyuma y'ebyo Bishop Mbitse Godfrey yakoze akadara nko kamwe okugamba hamukoro rwogoma ogwa Western Diocese Religion Women Conference ogw'abakyara ogurkwija kuba hagati y'ebirabu na mushanju yo kwa munana kusyebero 30 byo kwa munana omwaka ogo ari Muhabura Diocese Seseme. Kandi bamenyesha igiterane dufite, igiterane c'abagore bose bava mu burengerazuba bwa Uganda, Western Diocese Region Women Conference or Western Region Conference. Ico giterane kizaba hano kuri Seseme. Omukoro gunugwisha kwetabibwamu abakyara bona okorwa muri za Diocese 15 okwetorora burenje rwizo bwa Uganda. Mbitse yayeta abakyara bona omudiocese zona okubaha mukoro gu kandi umjenyi mukuru naija kuba ari omukyara omwembezi w'ihanga Janet Kataha Museveni. Mbitse Godfrey yakosaka gishanuko kamwe okurangerwa entebe kansensia eziruho nka cathedral ensya elione yombekwa. Ikanisa nkuru ya diocese yatangiwe kandi zaje yicaza abantu bangana 3,000 kandi cyo cubakwa kigeze mu gihe cyo gusakara kandi cyo abakoze imbaririra twifuza amashiringi angana na biliyoni 1. Gasha kwa Adonia Atweire habwata ya West omurikisoro.